ima zadnji sat, ali se ne sjećaš. A je, da, to su oni koji su brnili o mladima. Stomak je donio Ivan Bosko. Viće da sam dice pod cijele dane morala samo moliti. Ma ne, zabavili su se oni itekako. A odakle tebi to sve? Pa to mi je sad da ispričao, rekla sam ti malo prije. Ljudi su igrali nogomet i išli u kamp kraj Trogira. A gdje su nastali ti samozjaci? Bilo bi baš predobro da na njih naprave raspored. A šta ti kažeš? Slažem se, zakon ideja, ne bi imali toliko sati kao i sada. Ali nažalost, iz ovog broja su ih odavno protjerali komunisti. A znaš slučajno da ih možemo naći? Da, na Kmanu, u župi Marije Pomoćnice.